Ohajo svima, od vaš seksi srpski Shinigami i dobrodošli na moje anime preporuke. Da, odavno nisam napravio ovo. Pre nego što započnem klip, želeo bi da mi postavite ponovo pitanja za Q&A, pošto opet pravim. Da, i posjetite Kazukijev kanal, da ne bi brio jaja. Ili već šta imate, meni ne smeta. Danas ću vam dati anime preporuke, zato sklonite vaše ruke iz vaših gaća i krenite da gledate. Prvi anime koji ću preporučiti jeste Sakamoto Desuga. To je jedan jako smiješan anime koji bi ja preporučio da gledate i zaista imate da se valjate od smeha. Također jako zabavan i također isto anime koji je sličan kao Sakamoto je Hinamatsuri, koji bi isto preporučio da gledate. Hinamatsuri je izašla ove sezone. Ako se zaista zovete off-streamerom, trebalo bi da pogledate Gangsta i Lupin 3. Lupin 3 je malo bolji od Gangsta, ali i jedan i drugi anime su poprilično fenomenalni i preporučujem oba da pogledate. Ovaj anime je urnebesno težak da se razume. Vrlo je sličan Steins Gate-u i Re:Zero. Zove se Rewrite. Nemojte da okrećete ako zaista niste spremni da malo upalite glavu i da razmišljate, zato što ovaj anime će terati da vi razmišljate. Zato je poprilično težak da se gleda i da se razume. I zato mnogi ljudi daju manje ocene ovom animeu. Zaista ovaj anime zaslužuje masterpiece kako je napravljen, samo što jebiga i kreator nije perfektan pa je napravio pa je greška. Ali dalje Rewrite jeste anime koji bi ja preporučio da gledate. Samo nemojte da pravite pauze između tog anime. Krenuo sam gledam Utavareru Mono. Zaista preporučio bi vama da počnete gledati ovaj anime ako nemašte šta trenutno. Zaista je zanimljiv i za sad mi privuko oko, gledam ga i prve epizode su baš super. I to bi bilo otprilike to. Hvala što ste gledali i mi se vidimo u sljedećem klipu. Sayo! Nara!